Karbi Nationalist Youth Council atum pen mandal tarun rong pia me phi me ki kai. Socheng dhenta MAC constituency ke parlo bibia pro adun deopani adolong wak thangta MAC ka cherong pipia mek jang joya son mander. Driver Association West Karbi Anglong pen me kangni. Pinya birta long pen kadok kavya phanta me kardoma pazriklom. Tangte pinya birtang ton pen arjwik tha. Doboka pen lahrizan ada krong priya tawar kasalam teteleguri section 4 angkang arlo dipu revenue circular long mandar klembang tarun rong pipen along lave pin pen sia sopo dimanta rong pia men pen crore compensation atangka kachepalong duna puthak Karbi Nationalist Youth Council atum pen kate songka pidapona birta niritma franke rustom tabi pen birta na pale. Kidamtang tikloi jona prang penta bangso pathak mandal tarun rong pia phan ingsai nang jipu apong Karbi Anglong Autonomous Council Authority and Parta Land and Revenue amor sing tiso phan pachinipon bonta apok akang sai kilong leda joksi pini aru ni phain kora clear ni dipu rong sopi rusem sonsing ti amir beria theng nalong Karbi Nationalist Youth Council claim bangatung ningki pung cepak laksi mondal tarun rong pia mepi sopun pen RHC meki kai pen kate song kapidopong go back tarun rong go back alam the bangal aputhak bangal pulo je kedamtang achik to dai tum che songbom lo dela four line aputhak ake haya amor sing tiso mane insai nai mane tum insai ni tu chuning ribom lo councilor sorpanta kita me insai sida joine situm anang deng nang kok lo lapen si aku insai silang pe tum an so sei amede kethe che songbom la Pema men phi la pin ni kai ka torun rong pi mondol itu basile so me phi kai nang kok lo kedamtang nang tum che songbom lo so puthak batai ni thom lo je press meet ta ke do mane media hoi bani tum pachini kon bom lo sta me insai se la si itum la song deng bang deng nang kok kopi pha manam tum kata song ya four line puthak sector 4 kitili bari pero turun long pi dong amni amen te tham thot la pu ma ali asopo me po men son no dimontorong pi okala la bangke nilitum chingwai pon pola sia kaprekang deng thupo yung CM ke hai tulam rong hang tang sai pon pe pulute Lakhakre Troxy Socheng Dhenta MAC constituency ka parlo Jasamet Rongmongwe block adung het kedo Bibia Kro Rongagora dolong kachelengwer araratum kisung ke phonang abirta nangle Jethan dame bangso dolong arniwang Charlie Osomar School College Hithi Borwa kedam ke bang kachelengwer ke la diopania langroi ingchina dolong bak thangalong si kedam ke bang nang Anparata bangso dolong ke nwa jok dolong pen kiklo bangta do ulupua batai birta long pidet apita lokelami si kacherong pipi ke theklong le karjulong le kachini ne chekrong beti manghume me ampin kasi hawara ratom pen ninje Nisi Karbi Anglong Autonomous Council as Dr. Tuliram Longhang Lapen lokelami le dorsing longhang tumapan ahawar arapen katuning rialam ke arjupon iksina तुम फान निया क्लों पेन कार्डम नंग पदिर थलो लासे पिनी नीली नाले तुम फान इसी लदाख सोचिंग धेंता हवारा लोंग लदाख बिबी आक्रो रोंग जैसेमेट लबांगसो इंचिन अदलो लबांगसो रोंग पेंसी लबांगसो अदलोंग पेंसी ला बिबी आक्रो रोंग लाबसो बिबी आक्रो रोंग लबांके 17 नोंग सोचिंग धेंता एमईसी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिके पालो इगलो लबांगसो constituency long MEC no namake kacherong pipi alang lisi labangso constituency long bangke kiddo kisung pendang lok prek along ansame lang lisi chilang konmom lo sitame isi ni litum kimang hudam memi bangla pulo jasemen dakla bibi akro rong labangso labangke deopani aroi iglo la deopani aroi iglo la pen labangke bibi akro arong de lo la pen hapu rong angora kadoga ve to marong ansitame hithi borwa le damji school college le dunji ansitame labangso to waran
tuar henlo la pen la bangso dilong henlo ka kita melang tum chihilaji sitame la dak ni tum pini na gombi bang theklong bang ke adilong an sitame wak thanga sonsi thekponlong lo la pen kidam ki bang atum phan an sitame kilang dun pen an tame ning ta oi meme la pen jinsu meme la sorong lambang ke la delong a joini sini ditung kasik sak lo dilong kopi rong lo ga kroro bibia krorong tengke delong nang pilo a delong ke hingli disi delong nang pilo nang ke bak lak lo bang la budi mane gari le la son motor cycle school kumar phane ju phone tamle la dakan ji tu olo acha la sila to phan tame ni rabji ma la nang li tum la dak sakiwe du na tum anta la bangso dolong siga celeng paniglo ma sakave tum antala se cheleng lo tame nang li tum hin pen kopi lo kaning jidun tang tung la so dolong puta la so delong phutha kan ni tung ke ni bunai pi pruite polam se matha da to dolong ke ding de man de rabjin pe nang bunai pi te polam lo engke non bang ke bari ha nang sun bom lo engke an to se lang ke nang thi bom po lam lo engke ni li tung ke ko an lo chong da dak su engke ni li tung ke haning kan ta ni li tung ke ka chong da sitame lang ke chuwek nang takali la sila de long bang ke nang bor i pite po lam si matha dam lo engke hut pen ke dorma ha chudeng dun sitame ni li tung ke la de long phan ke si cho khanang ko dorma ha ke ting ku ke lang lo chuwek nang takali asi non bang ke de long ni bunai pitha palam lo nang li tum ke la bangso sakiwe dun gente ani si nini la so na phanma mate ani bang ta la kali lo regular lo nili tung ke ani kan kan ta lo nili tung ke ning kan ta la so de long pe nili tung ke dam bom lo bang bom lo chong da thai ve lo nili tung ke bagan ta kali te la bagan si nili tung ke ka chorja ka tu ka veta rong si arata nang te ni purwa do ndam mi putela ko turi hen lo ke ni oh kalang lo ko turi hen lo ko yang pale ji pala to wasta mi la hen lo la hen lo so la ke kopi rong lo pu na ke krorong lo nte la bangso dolong hing lo piklo la so putha kopi lo nang lihin ben na sa phuta ke nang pini bina na po mane nang selam bisa na selam pita polo hing lo piklo na pin no nang lina lo dam na ka sang chen ni sang chang ji asang ben pen la lo makang do la lo khang la pe hire ne ma pu hele re na kok po henu dak ta choi la tere na kok po lan de lo ke kapte to war ke velo avelu la velu nga pai rong do nga ke hele bing lo mati dia ai so ro lo ta tum labang so pini ni orang par pila na tum labang so channel pe na jo tum da council ke theke ding na pan batai lo non batai sila pochat kai lo aprang ni tum dagrong si ke tem hota ni tum hota video hata ni tum pilo je ni tum local mc ta labang so puthak non anta tha action te ne da dasi un polote na tum channel pe tum phana kera bi phansi tum channel ri lo je labang so channel pa tum na tum da to ke tolang do atau phana pachini phan channel ri lo ni tum sung pi khanya te non ta no tum thai long jo do ni tum la tok tia chat si la pukhe den ke na da ki wak si su gali te non aho er bang tum non la sobar ba la stek bang la formal phansi tum ka matha no tum skoti thong ke bana phana matha sung pi khanya lo jaga pre to wali tum ho pa dai ta helu pi khanya tani pudam thote haronga gora an kela bang sonon ka do be tum ronga gora ria pa tala so to war si bang lo ni tum la gari ke kelam lo baik untuk jenis tene ke papa jola person la si nili choni ri bang lo council ke theke ding tum phan ka choni bang prabjin tala bang so dalong ni tu phanan salam pe sonte ku sin nili ke tumatha Driver Association West Karbi Anglong Tiripia me pen pini hamren bhomtia hitialong driver ke do an chingrum pet pen sikjit ame ing nipon Sarkhor Singh Phangcho Meipu Driver Association West Karbi Anglong Panajok me chipaim pu ponsi me along aluhiaman pen Vehicle Owner Association Meipu Krishna Prasad Sharma Lapen Driver Association Chief Convener Philip Timungatum me along Chedongbu me along jasamet driver atum ke claim ke dam nangji aron aot adur ka chipakeng nangja puthak te thang chimumpo Lapen Gari bhara dora mui hei hui kelar thualam the kachingwai patet pen chiparai po Pini ongdung driver atum che tongdun si mayor dipidun lapen non iprang ke claim ke dam nang jia puthak lamrai responsi me pejut po জিলা ভেহিকুল এসোসিয়েশন কমাৰ্চিয়েল আৰু হামৰেন জিলা ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যৌথ সংযোগত ইয়াৰ এখন মিটিং আহ্বান কৰা হৈছে
এই মিটিঙত বিশেষকৈ আহিব লগা দিনত হামৰেন জিলাত যিমান ব্যৱসায়িক ভিত্তিত গাড়ী মটৰবিলাক আছে তাৰ ভাড়াসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। লগতে তাত থকা ড্ৰাইভাৰসকলৰ এটা দৰমহা ফিক্স কৰা হৈছে। তাৰ লগতে বিভিন্ন সমূহৰ শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য সেইটো আজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে আমি আজি সকলোকে জনাই দিছোঁ যে যিসকলৰ গাড়ী আছে গাড়ীৰ কাগজসমূহ তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে নিয়মীয়া কৰি ৰাখিব লাগে। যেনেধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, RC, ড্ৰাইভাৰসকলৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ফিটনেছ সেইসমূহ নিয়মীয়া কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে ড্ৰাইভাৰসকলে নিজৰ নিজৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আইডেণ্টি কাৰ্ড দিয়া হ'ব। সেই আইডেণ্টি কাৰ্ডসমূহ পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু লেবাৰসকলেও সেই আইডেণ্টি কাৰ্ড ল'ব লাগিব। আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিটো বীমা ব্যৱস্থা আছে সেই বীমাসমূহ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন বীমা কৰাব লাগিব। তাৰ কাৰণে এছ'চিয়েশ্যনে যিখিনি পাৰে তেওঁলোকক সহায় কৰিব। ড্ৰাইভাৰে হওক, লেবাৰে হওক, তেওঁলোকক সহায় কৰিব। সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু লেবাৰসকলৰ লেবাৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণেও আজি আলোচনা কৰা হৈছে। সেইসমূহ যাতে তেওঁলোকে নিয়মীয়া কৰে। তাৰ কাৰণে যদি কিবা অসুবিধা হয় এছ'চিয়েশ্যন ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সহায় কৰা হ'ব। লগতে যিহেতু আমাৰ ইয়াত বাছৰ সংখ্যা কম, আমাৰ ট্ৰাকবিলাকতো পেছেঞ্জাৰবিলাক নিয়া হয়, সেই ক্ষেত্ৰত যাতে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰে সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি সকীয়াই দিছোঁ। আৰু কোনো ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলে যাতে ৰাগিয়ালসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ী মটৰ নচলায় সেইটো কাৰণে আমি এটা আজি সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। লগতে কোনোবা যদি অচিনাক্ত কোনোবা ছাছপেক্টেড পাৰ্চন গাড়ীত উঠে তেনেহ'লে ততাতীয়াকৈ আমি প্ৰশাসনক জনাবৰ কাৰণে আমি এছ'চিয়েশ্যনৰ নম্বৰ দি দিছোঁ। আৰু এছ'চিয়েশ্যনে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশাসনক, পুলিচ প্ৰশাসনক জনোৱাই যদি কোনোবা তেনেধৰণৰ ব্যক্তি থাকে তেওঁৰ প্ৰশাসনক সমজাই দিয়াৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যাতে আমি হামৰেন কেৱাং জিলাং আপৰ আং বঙান কে পেৰ্থে হৰমু হৰতাৰ কাদো এটা আদৰ বাদ লো লাসি পিনি লেবাৰ তুম ফানা বাংকে নি তুমলা ভাড়া বাদ পনলো কাম के क्लेम नाम बात पनलो ला ना तुमला मीडिया लोंग डिटेल्स ठेकलोंग पो ला पेन के निलितुम ला गाड़ी भाड़ा आन बांके अबाना तेंगसी दो बमलांग ला नॉन के बाद नंग या पोरनांग ले लोपो तना तुम मोबेटा लोंग जी ला पेन के लगा दो कवे के क्लेम के दाम जी लोंग आन के नी तुम कॉन्टेक्स्ट दो रेब जी जेंखा बोइलांग सो हामरेन उम्पावेंग लासन से नी तो सबरान से दो लोंग आने कॉन्टेक्स्ट दो रेब जी नांगले तुम रात तुम से तामे आके नांग जी आदर कर सट के दो आन के नांग तुम ला कॉन्टेक्स्ट लोंग ले नांग तुम कॉन्टेक्स्ट ते नांग तुम जो ये पो ला पेन नी तुम फान बिसी कोई नीली की पुदाम जी ला हेलो रात तुम नी तुम फान मिसबिहेवरी ला पेन नीली तुम के नांगले तुम फान केराब जी फांसी काय के ता चिसिक डिंग लो नांगले तुम आके नांग दो लो पुलोते नी तुम फान प्रॉब्जिंग पेन पचिनी नॉन ला पेन नीली तुम की उन्हें चेट बाकी ले चेट अदीम के दो लोग आन सिता नीले तुम अमुनियत बाने तुम असमार तुम फान नांगले तुम कांग होन पेन ला तुम फान बिहेव तु नीली लम थे ना तुम फान के नंग सट की पुते कांग लान सी पिनी राधा चेतायंग नो नीले पचिंग दाग दोन लो कार्डम Robert Ingti Lapenli di Sophia Sopi Lisia Ingtipi Karbiang Longara Rapan SSL Sia Sat Langalong Pan Sil Kep Kep Rapli An Cepalong Dunsi Nong Me Ekewan Pia Birta Niletuma Prangke Bisnu Lektepen Birta Nang Pale Aru Nipa Ingkora Ke Thomazo Porpai Narkepra Minit Thom Kepapor Lisia Ingtipi Pan Kar Chodam Jipupen Silunizan An Ahem Pale Damlo Kepale Damatum, Kesia Mei Pubarim, Simeon Rongpar, Rasai Klembang, Raza Rongpar, Hanjang Langso Press Club Dun Meipu, Bisnu Lekte, Ari Sangho, Rajib Son Rongpi, Prosente Rang, Herol Hansia Tumpen, Lisia Ingtipi Apan Lapen, Apia Potma Panta, Karibia Poho Lapen Tangka, Asap Sovet Sita, Ning Kang Sampen, Rapteka. Lisia Ingtipi Lokachali High School ke St Peter's High School Borpothar Sonsi Alangli HSL Sia Satlang ang thek lake Pharo Trok ang bongpen Pharo Phora Trok ke Prapli Amark Chipalong do
Anparta all subjects ta letter marks chipalong dun. Chethan dame Lizia poke otosi cowek coda bangpu. Lasia kang tu yang deng ke pacari dun ciapan Caribbean long autonomous council pen akerap long asonte mesenji pusi apo Robert Inki Caribbean long autonomous council CEM Dr. Tuliram long hangapan katuning ripon pedo. Penimje kang tungge hello milita keduk dia bang milita ini betul sih solai bom non mate sitani lita Oso panbang ke padidar depend ban ke Charlie ring anta litum milita rapun bom lo nilitum hemisi orte musim bom da terap tiri pensi nilitum non suang dengan tuan pen nilitum ningarong parpig lo asi nilitum mitang dan ning karong anta nilitum ta cipu lekedat campur non la nang le non la English school private school pa done khorcha ka do bira theta songbong pen ku son jinang le am ke pachali thela la khorcha kon bag dam Kocak abang ke cipu lekedat lo sita mana la pusi long an ribom si la pansi pidun bom ala bom lo Jala non kang tu yang deng an ke ka cross nang bang the uji la bang so long nang li ki the ding no bang ko pilo chuni rang tung jasmet division department Sendiri kang tung bang ke lanon kita Charlie kedam tangan bang ke an bor idun lo la penon ke bang di ke Charlie an bang ke ke ding ta nang rab dun ke mesanji pusi di ta chung ji Bonara college se nang le padon ji sini hang non mati mata ke di tu long se padun ji pusi ni hang nang le men ki thai khat nang li metric result along percentage ki long don na put hak Kadang milimeter liseng seperti ke nang li percentage ki thang dina nili percentage bilang di 94%. ke subject kon si letter ki long di All subject letter bang bilang le. school men ke School main ke Saint Peter High School. Nili cepat dupit lo. Nili kematha ha class 9 ke do pensi lapuan dengan cepat undun jitu nili kematha pen ke aim pen hai. Isi goal cepat dolo isi aim cepat dolo nili unang jitu pen ka cepat dupen. Son jo pangkang ke Charlie uta dolo ajo pati anggaran an ke Charlie uta dolo la pen ke la exam aprang bang ke nili sarhem sido hai. Dak sar la son tuition khan pujat la di tum school hema sar ma lo sar men ke pulone sar men ke sar subom pu ala dak sini li dolo ala dak sar tum tuition khan nang khan lo hai उनके बेलेग टीचर tum to bang all subject from the teachers provide lo उनके hala dak nang khan mesen nili ta nili metang chali pen lo hai ibon stame alangli than stame nili choroin tu alangli kana cepat dudun pena jog la pen ni binatang sitame cepat dudun pena jog la pen lapum nili finally potun sitame na cepat dudun pena jog si nili non tapana dengan cepat undun lo ki bang ji nang li ko pilo ning hang ka pu hi ke nili non mat ke science and popular now SRP Sabramen thani ji na nili payment ke liti sukti tu la pen nili payment ke Robert Inki nang li rong amen ke pulone nili rongamen ke kanyang tu nang le arni siang bong khontan si nang le la ke Charlie na paprai la Charlie la nili ani siang bong pen adap kathang pen ha ajo jo pangthan am ke Charlie to dolo hai nili ani siang bong gonta like 17 hours 17 to 18 hours lesson Charlie Pasan Charlie bombot ko pinila po kasi sak na pasan do dum. Ano Charlie ho pinili distap na pasan do mare do. start mane lapulo nili mithang ka chipadug lo hai start ke dolo lasan mekhai he janglong lilo Kiwik pinege do. kivik pini ke dolo kami nili chibor ilo hai determine kid lo nili long vek nangji ulapen un vek nangji pu aim kid lo lasi mek banga jang oi dhalo asan anar lo asan kontai sibak jang po ajo ke asan konta ke pam asan si jang shab Tenang li non la kar biang long adang TV phala non kiwang ji metric tok ji tum phanang lihin pen ko pia message la pigang tung non sonang di all subject letter ke bana pason thak Charlie nang ji system pason nang li beta pigang tung nili pu tang tumbang ila pulo chipadug pulate unke unji lapen lason pason la apai putun ki puchot ba teacher son ke guide chot pen ke un edaji ami thangyong si aning ar lopen aning hang lapen ki un vek je phanjung si aning hang lapen aim thep lo pulate ke mang
mangket lo pulote unke. Tangtenan malam sopora phan birta mo ington iksinang. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phi puthot birta long bang thuik long. Sarupothar constituency MSC sangpi kadom terangpi kili ka hodra latuma phan lam chak ki pipona tengpen Sarupothar angkang RCC adalong kimrang ponchia phan bor I ponji po lam chak pen katiklem pona birta niletuma pherangke Bisnu lekte pen birta nang pali. Sonsi pini aru ni point kora player ni PWD SDO engineer SO atom prek jam adimalong langdam long RCC adolong selam memiadim anabangke lasika selam memiadim ke thek pon long lake sariha janai biadung langsang ti alang royalong langteng horizon sarpo alang royalong baklangso number 1 sangtia dong along balipothar rongkimi laichan alang royalong lapen hanjang langso kongching timung arong along akinang satpusi lakhalu Labangso asai kapin khat lake MAC sangpi kadom terangpi. Alangli kapin khara tengpen Sarupothar VDC chairman Silarson rongpi lapen ari sanghwa tum cherap chitodu. PWD SDO Prabhat Be lapen PWD officer atum chetongbu. Anparata raratum ta ning cheparong ponlo RCC adolong long pupwa birta karjulong pen. Raratum ajak dingklui pen Karbiang Long Autonomous Council kachari ke thekiding atuma phan johang dinu sita anikan ningkan ta pusi papal pom sita non MAC sangpi kadom terangpi kabor I lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang akang hona joksi RCC adolong long vek popu ningje therin kilo Aru ni phaing kora player ni lakhakre pho Mahamaya constituency angkang Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing terona hinpen ason kaching thura sai kedeng Lakhakre pho Mahamaya MAC constituency kaparlo virwar chai terona rong hijung aklam along Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing teron lapen hijung aklam arara tumang pongpen mekang nipong Kedam tang Karbiang Long Autonomous Council MAC kiliga hot vote kerek amaya long lamcha kachipia tengpen peniputhot bangsorong along humri damsi rong rup arlo kedo kidu kisung hehuya pothak lamthe chingki chithan padopon Laswa hot Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing teron pen 100 meter sosiajak atowar St Gravel thon ponpo Lapen self help group ke patuma phan ingki kapang renga farman suri hinini bazir pon lapen chitimalan aloso maratuma phan blouse ajoy keron ponta padu Bangso Amaya Long VDC Chairman Rajesh Teron ex VDC Chairman Long Singh Tongpi Dengao Municipal Board Vice Chairman Joy Singh Kro Commissioner Lawrence Rongpi Lapen Dengao LEMS Secretary Bikram Kling atom pen danglok Ongdung man kedu abang piatum cetong don rinti Self help group sisia self help group ni suri hini atangka nang itu maphan pini dan tikang itu the voice ta angkang cedang itu the kita angkang ni phan tiket nang pidet pen kiwang lah hut nang johang lah hut la suar ni thak pini ta anu na self help group poho nang FPI Kasuni kan sam ikai long titik ni kali mati kami tu ni ke mati kasi matha hang nang le del chot ba so phang bang ipe chek se tu bang mat nanga na ko te ni tu ke ipe chek se long ke do lo bang tat nili phanang pa elo nang le tu lang hir jubi nang pielo long nili Karbiang Long Autonomous Council long iem
nang itu mo pala nuna nang hang lo tuwar nangi lang nangi hem nangi hala sautan nang hang lo hala sautan dilipilo ko cecak Iwang long foreign LPG bulik nang lilo budak. Non bangke pini sini nang pulang lo. Nang itu puhol ada lablek alaga kamin road pe lasot dak ana bangke gari ke celek ke siksak pe. Ile sona prata santi nang tropilo la ceklo jon niang bong aku dak sendrebel nang tropi pammi pone. Halapu denarong Rukasen LP School along ta humridam. Bangso hot Charlie hem kana hok et pen ajok Charlie auso maratum ka Charlie hot kido kithak pin nang an kisung cetong nang rintilong la so ajok Caribbean long autonomous council em lunsing teron pen kasalok pe ponchi aphan lapchak chipipon la penan parta la so hot hada kido arong arara tuma phan chiti malam la pen choi ki ponta padu Tang di pinya biruta pang lapuan si Kang Tonik long.